Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung kagayam. Sakbay na at tuy pa nagitikablaaw ni Auntie Jor. Pagyamanan, shout out kada pagayam Jenilyn Ubaldo, Lin Char Princess Channel. Ken, kayat pa'y manan ni pagayam Bogs Apnoyan of Cervantes Ilocos Sur ti agpa shout out. Kat no kayat yung ti agpa shout out gagayam, pakisurat yo lang iti comment box below our drama. Dagiti kayat yo pa-shout outan kan pakibagayo mo ten kadakwada ganda, tinaganda, agraman, ti drama tayo. Tapno pada-pada ang mabang-aran ti tunggal maysa. Sapay kuma, tagtultuloy latta ti panarabayo. Wenno panang suportayo iti dayta programa, unay daytan kaka. Please like and subscribe. And pindutin nyo mo ti bell button tapno mapakaamon kayo kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Thank you so much, papagayam! Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapalwan. Siga ang managbabain. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Robin, anak. Madlaw nakainom ka manan. Masilang na lang. Awan parekot iti dayta. Wen, ngemadi no kanayon ang makargaan dayta bagis mo iti arak. Ti madriya kat tayo nakainom amang gulo na nang. Sa anak mo ta manggulgulo. Wen ang adala tamot si patum dita, tunggal rumor ka. Awagan da ka lang aroden iti terror dito'y lugar tayo. Sumipat ka payla ang tunggal rumor ka. Masay-sayat lang na siya ti sumipat na nang ngam tayo siya ti sipat-sipatin da dita. Madi ati kasta anak ko. Amok mo, tamaday na nang. Karitan tak mo. Nagbasit ti bagay ti mangkarkarit kanya. Kalpasan na, atrasakin din. Ito di ko ti sapsapulan na, tapno gulimag. Ha? Ay unay daytan? Damag ko, ako sonada na ka ni Robin nga anak ni Ilyang. Artet da jay tatang. Wen nga raw, terror pay. Un nga rod, kabut-buteng. Ang mababain mo't kanyak tunggal makita na. Kasla nagsingpit mo't ni Ruben iti panagkita. Nauyong ka no tatila makabkaabil na dita.
Mas daawak nga raw kat nagsingpet-met kanyak. Sa bagay, uray no masabsabat ko kat nakaisa makasla mababain. Kasta siguro at kursunada na ka nga may anak. Ha? Sa bagay, natarakay nga ubing dayday. Ang artik lang kin managkabil. Un nga rod, tatang. Ang saan mo't ako mabkabil itinasingpat at tao. Nagitimot, loko-loko, ti madamdamag ko akab kabilan na. Jak amu tatang. Ang nauyong takumabil mo't. Ang nusak, kaya't kumait akabilan na nagitilukaw. Tapno, awan nagpalapalastog di ka kalkalsada. Ngawan matap kabalan na. Maya, tikas na. Dahil na, agtung patikuan na ka nagtilastog at tao. Unay daytan, tatang. Nay, nakarubot ka mo't anak ka. Rumarak na lang. Saan ka ngumin-inom dita anak? Ang mga nutambangan da ka dagiti sinipat-sipat mo. Danag yun ay nanang. Sipat-sipat at man idan nagloko-loko na. Ay saan anak ko? Isardeng mo, ti kinauyong mo. Nya ka din nanang sa anak ka na uyong. Nadungwak. Anya? Ngam no karitan da. Itad ko ti sapsapulan da. Anak, no adamang karkarit ken ka, bay amlatan. Ti Diyos ti makaamu kadakwadan. Awan na nanang. Saan da madidigrawan no madisiplinan no kasta? Bitugan kit dia tap nagnakam da. Kita amunan tong tagbrang. Anya? Sige na nga, tayo na kon. Inaklapdan na iti mapanagaram ka ni Emma. Ha? Ay, madi ati kasta anak ko. Agaram kamot ano kayat mo? Saan akasta? Mabainak nga ron nanang. Anya? Mabain ka? Kalpasan na, lapdam dagiti mapan agaram kin ni Emma? Diyak namin kayat at ilam mangararam ken kwa na. Kalpasan na, bay-bayan lang taon no maasawa dan. Ano saan, kabilan, kan bisinan dan tao. Ay, diyak kaya takas tati mapasamak iti babaya kursunadak nanang. Makapataya ka, no mapasamak na ita. Ha? Unay daytan? Tituyak nagpusto. Dito'y pungto ti basit arang tay. Dito'y alumabaskat na iti mapanita balay da ema. Kun kit. May isa da ita sumungat ngagkursunada ken ni Emma. Ay! Papanam? Ita balay da Emma. Inkagaram? Away. Apay, adda bakam, kan adda baboy mo. Awan. Ngam adda patok. Pato? Dahil talang, ti karkarit mo kan ni Emma, langgong. Hanyang pibiyang mo ngay. Timanggal, tinurusok ko. Anang dison, tinagdag sa nagamgam mo. Iti sumaruno adanog ko. Maulantakan. Saan mo? Saan? Kasyan na. Saan? Di ka lagbay na mapan mga aram ka ni Emma. Nagpintas sa balasang. Kalpasan na. Sika aburangan. Tiagragot ang mga sawakan ko na. Oy. Diyak kaya ito na makita ti tugod mo. Agtorong iti balay da Emma ha.
Tano mapasamak pa deta. Nagan mo lang ang tiagawid iji lugar yo. Agasam liman tinapalabas ko amapan ko mamangaram ka ni Emma. Awan pa'y limpyo ka na kwa na. Diyos ke, nagtuturad mo ti rusok na kaya. Pasig da takrot. Ne. Naita sumungan. Medyo dakkel ti bagina. Dakkel pa'y ti ulo na. Diyos ke. Pare, papanam. Amay, ama mo na. Takong di damag kano sa dino ti papanak. Na. Pabay nanak mo ta na. Nagdakkelan ka karon eh. Nanabtuhogan. Awa na. Saan mo masalak niban di asawa no kasta? Awan ba'y asawa? Ni Emma ti asawa. Langgong. Apay, adda baka kada baboy mo. Uray awan. Tay ayatag ni Emma. O sino ka? Maging imbestigar kanya. Sana mabiyag ni Emma. Iti ayat lang, duldog. Awan, bibiyang mo. Sana matay ako. Daanong pala reta? Iti sumano no, abrasan na kan ni Satanas iti pagaryan na. Nagan muntulagan ti agawid iti lugar yo. Saan boss? Saan? Dinagdagran. Saan akton nga pagpakita paikin ka? Sana. Agin tatangkan ti laglag. Lupoy mo't gayam. Just kay. Ammom, Robin anak, naglapayag ti daga. Naamuak tinaramid mo kadagiti nagpanggap ana panagdaton kini Emma. Kat saan anasaya ti kasjay anak ko? Tidakas nanang no siyak ti kinamilda. Iyamak ko abal senda ka anak ko. Danag yun ay nanang. Takrot na gijay. Apay ngamin apakibiyangam ida. Kat kayat dangarod mo ti agdaton kini Emma. Diyak nga rin ipalubos nanang. Apay agayat kamat kini Emma. Sa uyon. Oh, di mapan kamot agarem no kayat mo. Takumpurminton ka na kayo tipilyin ni Emma. Masapul nga sport ka, anak. Saan mo apakibyangan dagiti daduma nga agarem. Diyak kaya ta mailaw anti babae nga ayatek nanang. Diyak kayat nga agbisin no maparigat ni Emma ti sidong dagi diyak klase tattao. Mutlagayam. O di pagdatunam mutan. Imbis abibiyangam ida, mapan ka iti balay da Emma, tagdaton ka iti limpyo. Saan ka mapan ijay anak ka inom. Mabainak nanang. Anya. Day ta kinadakkel ti bagem. Ken kinatusom, kabain mo ti agaram. Depende mat Rara amag ti babae nga ay ayatek nanang. Alawan. Ay ayatem, rara kayat mo nga asawaan, kanda dumapay, isungarod amapan ka agdaton iti nasayaat. Katno kayat na ka ni Emma, di agkalay sa kayaon. Mabainak nanang. Na. Kasano nga rudaytan? No kayat yo, kuyo gendak. Pasyaran tayo lang. Sa anak pa'y ngagdaton, kababay naman. Anya?
Oh, anya, Robin, anak. Nakasagana kan amapan mang pasyarkin ni Emma ita? Tano saan ang mga noadalimod ang mangitaray kun kwa na maibong tanam-namam. Sige na nang, pasyaran tayo lang. Armumun di ka agkapoy-kapoy, ta mga numauna anda ka. Kababay nga ron nanang. Diyak kaya ta pagdudursukan ti babae nga ay ayatet. Saan mo mo't apagdudursukan kat? Makisarita ka mo't itinasayaat. Kalpasan na pagdatunam. Iti kasta maamwam no danamnama muno awan. Ngam rebeng na nakasagana kamot no paayon na ka. Di dakbut-but ngan ananang. Saan ka abut-but ngan anak? Day ta kinaalistom asumipat kun bumitog, isumot ko mati kinaalistom nga agarem. Just kay! Ma, anak, anda sa nga ilim. Asino tatang? Da kami kin ni Ruben, balasang ko. Dumanon kayo, nana. Kat agtugaw kayo. Ay, agyaman kami Agyaman kami. Ma? Anya ka dito mayo ibaga, nana. Anya ka nuti ibagam, Ruben. Agtugaw kayo. Ito tanong rasaya ti saritaan. Nya ti ibagam. Awan ibagak nanang. Ken nakayon sa tiyan da ibagana. Siya kunti mamibaga. Ngay ayatem. Ay, saan nanang, saan? Dumarasudos kayo umay. Anya nga ron gay taramidin ta dito agmiminulagat tayaw. Tsaka mo agpaghadatan na. Anya? Adata lang nga ron dito Di ka pala pagdatonan. Agpaghadatan. Agsuratak tulangan kan ko na iti-itidyo. Di kay mababain, nana. Ibagayon na niya tigagarayo. Ay, apayain. Hindi kayo muting agsasarita. Ako, ading Emma. Adang amin papanan medita kanina nanang. Angam, ako nanamat na dumagas kami pa dito balayo. Kani, nakaina na kami matan. So nga, agpakada kami na. Ha? Anak, apay di mo nadlaw ang mababain ni Ruben? Nadlaw ko atatang. Saan kasla kadagiti daduma dumarasudos da ngagdaton. Ni Robin kat saan? Way, nagwapo nga ubeng saan ka day? Un nga rod tatang. No kasta kurso na damay. Ha? Saan? Terror kan mamartukmat. No nakalis-disintimay. Nagdalaws kan nagtaer. Pudnoti ko na ni tatang. Napauli magkamitan. Emma, balasan ko. Lene. Adaman itod ko. Mabit lang anak. Try nakita jay ibagbagan ni Ilyang. Ada itod ko prutas kan surat. Surat ka na kan prutas. Nagkapulakit day ka ni Ruben. Ipasimudag day ta nga ayatin na ka ni Ruben.
Isu ano ang dataon, aklo naman ta, isumot na turungan na Emma, anak. Ha? Awanan ti adaw a drama. Talaga managbabay ni Robin. Indala na pala ti surat ti ayat na ken ka. Di na pala imbagay di imay da ken ni nanang na. Ulay daytan. Un nga rod tatang. Mala, sumalita madagos ti surat na. Kit, saan kamatay ngagpalpalikaw? Saanan nga uso na itagin papakipaw. Nga ure kayat mo tumatlag. Isumit lang turungan na. Diyak amo ti surat ko tatang. Kan kasla mabainak mo't. Isuntupay kat mabain. Ala, isaganam nga ron ti papel kan bulpen ta idiktar konti isurat mo. Darasab. Diyak kayat tatang. Na, unay daytan. Imayak, taalaag ti surat, uno subalit ni Emma. Ay, agpadatamat nga agbimbinain. Ang adda panagayat ti anak ko, iti anak mo, Ilyang. Kastagayam. Iso at ibagakin ni Robin nga anak ko. Umay kayukit di kini Robin nga anak mo, ta pagsasalitan tayo ti kalaysa. Agkinurso na damit lang, mababay na lang amain. Iso datang tulang iti sangwanan da. Ay, ulay daytan. Yan tangay, adamot panagayat ti tunggal may sakada kayaw. Pagsasaritaan tayo ti may papan iti kalay sayaw. Ha? Nay. Agpada kayo mata naulimag. Si akaw ti mangsungbat iti dayta. Sige, pagsasaritaan tayo ti petsa ti kalaysa. Taday tantumot la ti turungan ti amin. Shortcutten tayo. Ha? Wala. Shortcutten na. Tapno malpas ti amin. Awan mo ti makunak ni Ruben. Nasingpit mo. Kaya siguro baraw. No talaga nga ayatem ti anak ko. May kat mo siguro. Ti panagbarbartek mo. Uwan tata, may karik na ita. Anyan, di nagsamot ay ayatan ni ading Emma. Makaamu kayo latan. Ay, abalayan. Abalayan ko na ako na. Pagsaritaan tan ti aldaw kan bulan ti kalaysa. Uwan abalayan, shortcut.
Apay anagida ka dito'y sufa anak ko. Mabay na ka makikaidak ni Emma nanang. Anya! Ay, mabalasan ka. Ay, abamon ato'y asawam, tamaturog kayon. Nanang, Robin, mapankalatan iti silad ta. Makikaturog at iti silad ni tatang. sige Emma, dito ay aklatan. Ay, imposible kayo adwa. Ag kinursunada kayo, ngam agbimbinain kayo kilain. Aramatan nyo at isilid nyo pagturugan, kangay nanalpas matan ti kasar, agasawa kayo. Sana akong formula dita ti pagturugan ditong kalmay sa kada kayo. Jaski kayo mo ta nagkalaysa. Maditikas ta. Ay, tunay Ay, ta. abalayan. Kibinom ni Emma nga ipan iti silida, ta kibinot mo't ni Robin nga ipan iti silida. Mababain da. Ay, unay daytan. Agbinbin na indakit din. Naggatal ti ulok. Diyak kayat nagkudkud, diyak kayat nagkuti. Mabainak nagkuti. Diyak kayat amadlaw ni Robin ang nakariingak pailaang. Ibturak latan ti gatal ti ulok. Naktangan akong anak akukot. Kaya't ko ti agunat. Diyak kayat na madlaw ni Emma ang nakariingak. Mabainak. Makauy ka kay. Hanggang lapdak. Ako tagtingiwat ko. Diyak kayat nagkuti. Abalayan. Nakauli magmatinagpatnag. Awan na pulos niya rimagmag. Un nga rod abalayan. Awan sa amot tinapasamak. Talaga nga awan abalayan. Kasanaw. Kit agbimbin na inmat dagiti dua. Ay, just kay. Kasano dagitang agasawa? Agbinbin na en. Jay anak mo ti lalaki abalayan. Iso pagtignayam mo't Unay dayta. Siga ama nagbabain. Ha? Ay, uray si kamot abalayan. Ibaga medya anak mo ta sandang agbinbin na en. Ngamin, libridan, agasawa dan. Ay, unay mo daytan. Mas daawak mag. Siya akong ti magagaran para kadakwada abalayan. Kaya't kao ti madanan iti apo kao. Hanggang mawan samay. Ay, timing ata, sinurtkat tamo ngamin abalayan. Timing! Unay daytan. Ala, maawatan tayo, dagiti agbimbin nain, nga gasawa. Timing, nga kaskonan ni Nana Ilyang. Bueno, ditan kagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo na pauluan. Siga, ama nagbabain. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno pa ya pakasaritaan, amay tampok metlang, dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions,
isagsagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytaan ka ka?